thlir tu le ngai thatu zongjong te chibai le vekule September ni sari sang ni som ni le pathumania Manipur boina chanchin thar langsar zualte ilongai thaliangu Manipur zo na thlak te le Chief Minister Puzoram Thanga anin kom Nimin Khan Manipura zo na thlak te omna Tlangram lama Minister le MLA te baka zo fa nam sang sang polayo mi som ngarualin Chief Minister Puzoram Thanga antloa CM conference so la income na anneya Manipur zo fa tenen inpum khatna ngetak nei chunga income na thatak nei thei ani chu CM hian lomom atia Manipur boina wanga Manipur mi puite harsana tote zo fa ti chunga harsana le torna na satak thleng hi poi atia harsana le torna thleng mek belcha tu am tolova Manipur mi puite nun phung pa ngai anne le thuai adu sakti CM chuana soyani Puzoram Thanga chuan ram sang sanga chengzo fa te hi nam sang sang niin pol ming sang sang po nei maila unaw vek kan nia kaninu naw na hi engmai na ti chiat kan phal tur ani lova kan zawaya kan in pum khan na chau hi ram le na manga kan din chuana tur bul puyani atiani CM hian Manipura zo fa te hena hian ankal zel na tura zo fa in pui sang sang tele pol sang sang ten in pum khan na tatak nein oluk le phim taka ngai to na seng chunga malak apoimo thualo sila Mizoram sarkar le Mizoram mi puite chu unaw zo fa te tan din na nga ya ding an din reng thu le pui an ngai na pianga pui zel anin huam thu alo sil bokani income na hian MNF Vice President Puvan Lalzoma ex MP chu ana tel puya Manipur lama tangin Minister le MLA te baka Mizo People Convention Cookie Student Organization Marin Pui Committee on Tribal Unity Zomi Council Student Organization le Zona Thlak Nampol dang ayo te antel bokani Nimin piani lai ni Khan Manipura Zona Thlak Shwai tu te le Mizorama tom ngai po Shwai tu te anin bia Zona Thlak ayo te hi tun haya Delhi India ayo nen anin bia anin bezo hi aizola ankal ngalani Manipura Zona Thlak ral thuam lek pola hian alom lian pani KNO Kuki National Army le UPF United People Front anoma anni hi India sarkar nena inka hai puang me kanni KNO le UPF ayo te Zona Thlak po sang sang ayo te le Zona Thlak MLA te chu August ni somthum pakhat le September ni khat khan Delhi India sarkar ayo AK Misra nen anin biak zo Mizoram tlom ngai pol te NGO Coordination Committee tenen anin benghalani Manipura Zona Thlak te in lungrual na tur hi kan thu pui tur chuani tin NGO Coordination Committee Chairman Central Weme President Puarlal ngeta chuan Diaizol Post chanchin bua sila in lungrual se in suikhom se ti hi kan du dam an buai tiratanga kan buai puyania anni lampo hi hei hi an ngai poimoa an in lungrual theinan hiam theitop kan chuani atibokani Zona Thlak ayo ten Delhi an biak AK Misra hi Manipura Zona Thlak ral thuam lek pol tele sarkar nena anin kara palaya nia Zona Thlak ayo ten hena tanga thudon danin meite nena omdun thei ani to lo thu meite tan po Zona Thlak te tan po ro rel na pakhat noya omle chu thilti chi ani lo thu an soya chu wangin in rel bol na shan an mamoti thu AK Misra nena hian an soi Misra hian Union Home Ministry alo thlen tur thuin achang ti an soibok Misra muna hian Zona Thlak MLA somjinga pariatan tela anjinga engmoza thi Mizoram tlom ngai pol shwai tu te beturin Mizoram an ron kal ngal bokani Zoram thar zofa te lai rel na in pui shwai tu te chuan Manipur zofa te tran puina hlan turin tunkar thotran jan khan lamka an thlenga nilai ni khan ITLF shwai tu te le lamka join artist ten frontline le relief mun te tloin tran puina dal chana sa le damdoi sang sang te an sem Relief Center le frontline paruk chingpei seping pigeljang paljang eslon phai le khosabung antlo Rayban Presbyterian koshana thu soina hun an mang September ni rukdar som pakhat khan martar te hria ding na hun an manna Wall of Remembrance Reverend Dr. Zai Chona Londo le Nulala Ruat Feli Londo ten thuan soibok tong trai zai le thu soin hun man ania dor le office kharvekin mi puitam takan pungkho mani Zofa te kan party pole chibil indai dan na thia zelin Krista tan kan in pum khat atul tak zet thuan soya Zofa te zongjong pathian rem lo tang zela kan independent tur thule
Manipura zofa te torna athlon don lo thu te soin mipui te an thlamuan nizan le voina rongbol an chunjom don bokani zoram thar zofa te lai rel na in pui hroi tu te hian hroi tu Reverend Dr. Zai Chuna Londo hroi tu hovin upa zo sang liana hroi tu changdol lalrem siama hroi tu changdol lalruat Philip Londo ziak tu lian lalom pui aral te ziak tu pui tu Daniel laruat Philale nula laro pui te Manipura hian an kalani Manipur buai tuar tu zo na thlak te tran pui nan Apex Bank officer tranglai le pension to ten an tho khom pui safai cheng sing ni le sang ruk chu ni ruk thlakwa sang ni som ni le pathum chun khan central way me shwai tu ten he na hlan ania Apex Bank te hian an thok tu te tho khom cheng nuai ni lai chu ni som thlariat sang ni som ni le pathum khan central way me shwai tu ten he na hian an lo hlan to bokani central way me shwai tu te chuan Apex Bank a thok tu te le pension to te thlenga har sana tok te ta na an thalo atanga an tho khom chu lomom an ti thu le tangkai taka man ani tur thu an lo shilani India in Manipur chungchanga UN expert thu soi an pom lo India mission chu an United Nation expert ten Manipur bo ruak an mu dan an soi chu an pom lo thu an soi Manipur state chu aral muang tia soin UN expert te chu mi puiril ru swai koi tuma an puwa an inrol lo na tura an inrol ani an tibok Office of the High Commissioner for Human Rights Indian Mission Special Procedure Branch chuan thotan ni khan thu chu siamin Manipur boruak chu aral muangin nun phunga pa ngai towa India sarkar chuan remna le nun phung pa ngaya om reng theinan theitop chu ain huam tia soya sarkar chu India ram mipui te dikna chanvo hum him turin an peya hei hian Manipur mipui te po ahwam tel vekani tin an thu chu an tar langani UN expert te chuan an inrol lo na tura inrolin an thu soi chuan mi pui ril ru adik lo zong in a shwai koi theiba ka Manipur boruak le aching fel tura India sarkar malak na an hriat chian lo awangin an thu soi chu Permanent Mission of India chuan apom lo ani tin Geneva a Permanent Mission of India to the United Nations Office chuan thu chu asiamani UN expert ten Manipur a human rights palzun na nasatak thlengin hleilen na in thana in le lo ti chiat in ho chuana in soi sakna le in tinom na athleng tia an soi nuwa thu chua hi siamani Special Procedure Mandate Holders in India UN expert alarm by continuing abuse in Manipur ti thupui mangin news release an siam chu an pom lo thu soin Permanent Mission of India chuan August ni som ni le pakwa sang ni som ni le pathuma hemi topic tho manga thu chu siam to chanlen na hun ni som ruk chung India sarkarin anei po ngang man lova SPMH in thu chu adang an siam le chu alungoi thlak lo hle ti nan soi India mission chuan hun lo la le zel tura chuan assessment an nein SPMH chu thleibik nei lo le thudik chau chua to turin an nge nani UN expert te hian an thu chu siama hian Manipura kukin ham mei chia tele mei chenau pangkum ting lo telaka hleilen na nasalutuk thleng chu rap thlak an ti thu an soya poi khoina thlenga soijinga hian pong swalron saruaka kholai fanpui vuak hlum le nungchunga halte atelani tin antar langa Manipura mishing dingna chanvo paljun na nasatak thleng tere tur hian malak na athatok lo antibokani Manipur State Population Commission chu an thotan ni khan hotel infala think tank expert panel chu consultative meeting anei pui meeting a hian Manipur Advocate General Lenin Singh Hijam chief guest ni bok chuan India sarkar in marcher period hun laya Manipur ramchin le mi puisa record na 150 white paper on Manipur size and population chu asoi langani kumsom sari chuang information diklo the dar ani chu apoi ba ka state le national security a ngong anei thei tia soya expert panel te chu thutluk na an siam main hemi chungchang hi ngai tua turin angen bokani meeting na tel ve Commissioner Home Functional President T Ranjit Singh chuan Manipur State Population Commission chu February ni som pasari sang ni som ni le pathuma dinani thu soin state chunga dan lova lo lu te dang turin sarkar chuan minister pathumom na cabinet subcommittee chu February ni som paruk sang ni som ni le pathuma adinani Myanmar Ramrisula district panga dan lova lu te zon chuan na thoni in hun reilo te chungin dan lova lo lut mi sang ni chuang mu chua an nia
sarkar chuan heng mi te tan hian omna asiam sakani state chunga mi puyom za chungchanga kumza somthum chungin group then khat population chu apung thuti sing chuan a soi kumsang khazaria somria le pakhat sensa salam danin meitei population chu noi khat le sing thum borvel ni in kumsang ni som pakhat sensa sa chuan noi som pahni le sing ni in an punga naga population chu sang khazaria somria le pakhat sensa sa sing ruk chu sang ni som pakhat sensa sa noi ruk le sangli in an pungani kuki mizo population chu sang khazaria somria le pakhat sensa sa sing khat le sang sari chau ani lain kumsang ni som pakhatai ro chuan noi li singli sangria tin an pung man thung ti na soyani Manipur State Population Commission buat sai panel of expert meeting chuan uluk taka an ngai tu anua sarkar ne na proposal dikle rin tlak an thelu ngei abe sei thua soi bokani Editor Guild of India Executive Committee chuan Manipur sarkar in a member politilaka FIR an thelu chu an dem ti an soya Supreme Court a zual kovin FIR su tir turin an nge nani Manipur tual chung boina media in an report dan amuna zirchiang tura fact finding team member politilaka Manipur sarkar chuan FIR hian thelu tani fact finding team te report chataka lodon sonan hekin state sarkar in an laka FIR a thelu ta zokhi the guilds chuan ngai mom atile tin EGI Executive Committee chuan an thu chu an tar langa EGI chuan report chanle na tura Manipur Chief Minister N Biren Singhan tongkam deng khong tak manga thu chu asiam chu mak kan ti hle ti in an soi ji bok fact finding team hian an report a state thu nei tu te chuan tual chung boina hian tran lam an nei ti chiang namle namin ti boina hian sarkar chuan tran lam an nei tur ani lova democratic government an nianga state pum ai ano tur ani lain an ti turan hlen lawani tin an soi rural tu tele an man ruale bureaucracy te chu namthila wangin anin thendarani imfala meitei sarkar meitei police le meitei bureaucracy anoma hill area cheng tribal te hian hei hi an ringam lawani tin an tar langani Manipur police te hian EGI president Sima Mustafa le member dang pathum Sima Guha Bharat Bhushan le Sanjay Kapoor laka FIR an ziak lu tani CM Biren Singh chuan EGI chu tran lam nei Manipur state a boina dang tipun lun tum zonga thil ti a puin an laka FIR chu thelu ani tina soi Manipura tual chung boina chuaka wanga Manipur college te thali lai khar an ni hnuwa nimin September ni rukatang khan hon an ni le to ti Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan a soi Chief Minister chuan college te chu September ni rukatanga hon tran le to tur thu chu September ni nga Teachers Day tlai khan soin zirna le mi pui himna ngai pui mo tlang turin ang nge nani class 1 atanga 12 school attendance po za somkua ani le to thua soibok CM chuan state sarkar chuan tun haya hun har satak aton kara po zirna chu angai pui mo reng ani tina soi governor wiki ne na an meeting na Manipur Chief Secretary Dr. Joshi chuan zirlai boina chuaka wanga in le lo tlan chiat san te chinga private school fee pe thelo te chu state sarkar chuan an fee atum sak don tia soi Manipur governor chuan Chief Secretary chu relief camp 10 nitin mamo an tlak chamlo na turin uluk taka vilreng tur monitoring committee din turina shila relief camp a omte har sanna sutkia na tur helpline siam turin atibokani Modian RSS ho nena PM an vor chuan hindutwa atiam ziak tu lar shwai tlonga boi tlung Narendra Modi chuan RSS ho nena PM candidate atana vortura ain tiam tumkhan heng ho hi ain tiama ain tiam na hi ading heta atilo tling chome kani hi he ain tiam na hi ama Narendra Modi hi minol puin kan riat ma September sang ni som pathum khan TVA chanchin thar puang tu lar tak pakhat headlines today tuna India Today nita hian an lo soi dai to ani chung RSS nena an thu tiam te chu an hoya mi te hi an ni Article 370 Ram Mandir sak Uniform Civil Code bong tal khapte an ni Hindu ho hian Buddhist Sikh Jain le Parsi te hi Hindu peng pakhatangin an poma family law heng ho tenen hian an in trom vek Muslim ho ten dan sang an neya Christian te le tribal ten dan sang kan nei ve boka Uniform Civil Code manani chuan
rin na sang le nam sang sang ten dan sang kan nei te man a thei don to lova dan inang vek man a tul to don ani uniform civil court hi Christian le tribal te tan a hlawm khopang All India Muslim Personal Law Board le Christian Council te point an do na sakhop mai uniform civil court hi Times Now wa an ron puan khan tun kum maya BJP ten parliament a phara ataka man tran an tum thu nikum khan an lo chua to ba ka nikum November tha khan Union Home Minister Amit Shah chuan TV program pakhat Republic Samita ankom tumin uniform civil court chungchanga BJP ten an intiam na an ding heta BJP chu an manifesto ti hlo tling thin tu an niangin ahun taka an ron lat len chuak don tina soyani tuna BJP sarkar in hindutwa an din na turata na manru anga ngai nam le sa khotlem jok ten kan do le hlau Citizenship Amendment Act hi chu anok sak le hlawam dan tur chungchanga uniform civil court laka chuan aite chin nang chawani achunga thutar lan Narendra Modi in tiamna chungchang khi September sangni som pathum dai to khan India Today chuan an lo chua to khi athu tiamna ang khian India ram hi Hindu ram siamna tura Narendra Modi an RSS honne na lo in tiamna chu athleng dik ta zelani Ram Mandir chungchanga hian Hindu hobin an pathian an biak na mun mai po ni lovin an pathian Rama pian na mun nia an ngai Muslim lalten ro an relaya an ti chiat sak chuta Muslim o sa khamun an saknan ti kha kan riat dan ania chu dik ngai ani chuan Hindu ho hian an ti tur tak an ti maya angai thei ti in mitam tak chuan ngai dan an sia mayome amai ro chu hetiang zonga ril ruan pek chuan adik ti po anom nge yang India rama sa kholama minority zinga Muslim po an ti ngam to chuan keini manlaya khovel ram sang sanga nam dang option tu Christian sarkar te malak na le thilti tam tak ba ka miram anophun laya kan missionary te malak na RSS ten an huat tak zet tam tak awma chu wangin manlai thil thlenga wanga an du dananga phubalak na niomanga ngai thei turin le tun hi chu Hindu lal ber hun ani ti ril rupuin khang hun lai thil thleng siam that an tum zel chuan keini Indirama minority abik takin keini Christian tetan chuan a hrom khopang tin article 370 chungchanga hian Hindu firfiak ten an sa kha huat le an mani kumza chuang lop thin tu Muslim ho hi an mani Hindu hovin an khoi theilo na turin an mani him tu dan omtlat hi an huat le ti bo an du ngoi ani he dan hian Muslim ho hi Hindu hovin an hun athleng ta tia anin lulin theina tur dal tu le him tu nia an riata wangin Hindu lal narama chuan he dan hi alo din ve reng arem to lo an tia wangin thai bo an du to ngoi ani hetia khovel point an ngai tu Kashmir ram chungchang international issue tlinga po an chen ngam chuan keini Mizoram pola kan nei ve article 371 g hi chu bel chunga hinsa ang tlukin an du huna min khoi sangam don ani ti hi a hria reng to maya India emo khoiram po ram shroi tu tan chuan man lai kanin hliam ton na te in ngai dam tona thei ngila tun din huna tangin ramin enge maso na tur amamo berle ramin pum khan na turata na poimo ber kha ngai tu hun ani zok lo mo hetianga in tender zonga che thiram tan a thabirangem BJP hian sa khwa mangin India atike dar don ang riawasin keini tan chuan a thazok dai ti in mitam tak ril ruwa om theima se heng BJP le RSS chhul chua kho hi chuan India ram hi kum zatam tak pon lammi sa khodang Muslim le Christian ho hop opna wangin Hindu sa kho wan tu te hi dar sartaka omin sa khodang te anvon pha heng ho pon lammi ten minop ma manlaya India ram om dananga lungrual taka sa kho khat Hindu sa khwa buana chumi sa kho dananga inop le hi antum ber le ngai danania soitongin keini ho po hi Hindu sa kho buan reng thin sa kho dang achan kan soito te wanga buan chopanga lek min ngai ani ngai dana chuan heng pon lam sa khwalaka min then thiang dim hian tum danani chu wangin kan du duwa kan then san mai hi chu an phal lo hulhwal melani chutia chapa heng mi te hian kan rama hian mani chowa kanom hi an rem ti ozong lovinalang CAA le man dang po an mangang chung man roa mangin nam dang le sa kho dang nen in chim pola kan chen ho tun lai thil thleng te atang hian an tumber ni in alang ta kan rama nge hetiang ani chuan independent chu soilo
minority kan lani mayang ole kan soi tuang khian Hindu lalaram din tumtu ten India rama sakholian berdot tu Muslim chunga an thil ti an tuma dang thei tu nei lawang main chak takin tun lai hian ma an la meka chu wangin ke ni Christian te po hi kan bang bik chuang lova India ram hun sang sanga har san le ti du da na thina thleng hial po kan to na hi BJP in sarkar na achan tang nu hian na sa takin an war chho meka kan ram thlengin kan regional party pani zinga pakhat MNF chuna thopuya ZPM point an thopui don nge don lo ti thuthluk na siam theilo hial khopa turin an vial to pathian ron chungin huai sen takin ama hne na heng mi te thil ti le malak na te dole turin aman ruwa in hlanin aram le namangin kanram kan namles kan sa kho himna turin kanin lungrual anga yani Indian Constitution a chuan ramhingatan India that is Bharat ti ania ma se Bharat ti chu pon lama man ni fo thin ma se official ro chuan man ani ngai lem lo ani hi heti lai hian kan thanom ram chen khat Pakistan ang te chuan India chu Bharat or Hindustan ti in an soi jok fo thin BJP chuan India ming hi Bharat tia thla kan du thuan soi thina India ti hi ram dang tin an ko na mai ni in an nga ya ma sanga tangin India hi Bharat ti ani sok thina ni anti ma se thuthluk na chia siamero om hleilova ma se chu ti danglam ani don ta nia ngai thei turin thil om tatlat mai tunlai hian G20 khom pui chu India nei ani don meka chuta palai ron kalte chu India president chuan September ni kwa hian January aya asom hloma chuta som na ka ta chuan asom tu chu President of India ti nilovin President of Bharat ti ani kul tamai hemi chungchanga hian ngai dan asai sa nuai maya then khatin tha anti violain then khatero chuan hetiang ming thlak du na aom ani poin dan pa nga ya thlak masak om taka an ngai thung engpo ni se hetiang ani ta ka chuan sarkar point resolution ati chuak thwai do na ring tu po an tam hle ani Mizoram Fars lebanga chungko lebanga deu leba ching deu hi engmui nge kan hmule chungko pakhat mol mukhatla thi anoma chumi te chungkwa chu mani tho chu aphu lova khosa thok chuak klem si manna tur shebok si annia ansum manna tamber chu eiral le in khoral na thil motor thale man to deu neite rangka chakthi beng bele thom naman to berbera in cheite chumhele kamram mai maya ania anchung ko pa berle nu ber chu sum khole mo da pune mo ngai tu lo chi ania an fa te mo zirna le an frisel na tur lampo an ngai tu lo an fa te school fee te an baten tuna an dam lo inen kol na tur sum an nei lo wangin an fa pakhat phei chu athing heng heya chuti chung chuan an nu le pa ber chuan an sum nei ren chem chu an tum chuang lova an mani in tol le na tan chuan sum an mang reng thowa an nei na dai bak po khoi mi emo an pu kwala an bat na ten an ron thinga sumi rul na tur chuan midang ta an puk chong le zela an puk belte chu engtia rul tur nge an ngai tu heklo an leba chu aning to reng lo leba le sai hlum angen ngai si lova nu le pa ber an boral huna an fa ti chuan an nu le pa te leba chu an ron chom zel don chu ani phota keini kan thi to ber chuan kan fa ti chuan an phurin ron phur ro se tiang shimin an nu le pa ti chuan an leba rul le theina turin da punemo ruam man nemo an nei lova an puk sa chu inti house takin an thenom khoweng te an la sem huau zuya an fa te chu an khongai thlak te an leba sak te chu an nakina sala an laron man lawang ti po asoi theilo chu tianga khosa chungkwa chu khotlang mi puine ngangin nge kan ngai an mani chuan khosanuam le lianin in shilhema se leba khosa le leba ngai saklo chu khotlang pumpuin an nui zatbura an musit thin state hi chungkwa ania CM chu chungko pa berania sarkar ha thok lian te hi chungko nu beran ni kan chungko sumhan dan han chu thian chungko nu le pa berte hian mo an phurna sa hle kan mu le man in mil lo lutu khi amo phur tu chu chungko nu le pa an ni chungko in kan hlok pui tur ni lem lo nu le pa du zong ringot le nana chungko sumhan vak hi chungko ma son lo tur ziani kan sum khoral khuna tura puk bel le zel rul thena kong hoya summan omlova semral zel hi chungko phurit bel chana ni chu phurit chu nu le pa chowin an tuar to silova chungko member zong ten kan tuara
มาโซนนั่นถ้าโถจูสวยโลกันมามองง่อยเจอหน้าชาดำโดยอินชากงชากันในเทโลวะอันฟ้าที่เฮียนรัวกันอดง่อยกันถนอมที่ช่วงกัวกันเหลาเปียงจอกเหลาจูกันอินเชียรุมไม่โดนอารมณ์เล่กันป้าเบอร์ซีมผู้จรำทั้งเงี้ยนอัตุสวยวิดีโอไวรัลตาคานปะปะขาดอันในเลียมาซุ่มมังบัชินอารุณนาอากรมชักป้าเล่กรมทั้งป้าเนนาพูกเล่ชงอาสวยเตคะกันนี่ดานอารมณ์นี่เร่งไม่เอ็มเล่วางไลนิวกาสนิทุมสังนิสมนิเลปทุมาจวนมิโซรัมจูสเตตซุ่มโถชัว GSDP จังอาชูตินอินเดียรามาสเตตและ UTZ งาเลบังอาเบร์อันนี้ที่กันมัวตูนามิโซรัมสรการินเลบาอันนี้จะจูอาสมโถชัวจังอาจ้าสมงาเลปทุมพอยน์ปักขาดทิ้งสเตตตำจอกเลบาจูจ้าสมลี GSDP หน่วยลำอันนี้อาสัมเลบาโปจ้าสมนิเลปริยัด GSDP อันนี้เดลฮีเพย์จวนอันซุ่มโถชัวจังอาชูตินจ้าปัญหาพอยน์ปัญหาเจ้าเลบาอันนี้ MPCC ช่วยตัวเตสวยดานินกุมสังนิสมนิเลปทุมามิชิงอมตูร์ซาตจังอาชูดพอยน์นาวเปียงลิมพอยน์เลบาเจียงสิงกัวสังเรียดจากกัวสมงาเลปริยัดเนียงกันนี่อันติจูมุนช่างงากันเลบัดอันสวยจูอิเล็กทริกบิลหน่วยลีราเชียร์หน่วยสิงขัดจะสริสมเรียดเลปรุก PWD contractor bill หน่วยลีรสิงนิสังขัดจากกัวสมรุกเลปัสริ PWD supply bill หน่วยลีรสังขัดสนิสมกัว MR bill ตางหน่วยลีรสังรุกจาสมงาเลปัสริ Health Department contract and supply หน่วยลีรสังขัดจาปะขัด Healthcare bill หน่วยลีรสังรุกจะทุ่มสมปัญหาเฮตาเฮียนเป็นสุนัขปุยสานบัดสักอลเตลลวะแห่งเขาริงอดเบลคอมฮีหน่วยลีรเสียงลีสังสริจรุกสมปัทุมานีคอยจังเงินรูลตะกังนิโมนิสมนิเลปะขัดคลัดนิสังนิสมนิเลปทุมาอาเซมบีบัดเจตเซโนาCM ผู้จรำทั้งเลบาเองโตวักโลทัวสวยค่ากันละเชลเมมเลบาตำโตกมินุเชียจุงเงินกันป้าเบรจวนเลบาเองโตโลทัวชุงกโรเรียนินข้อมาจูปอชุงกกุมขัดซุมมันตัวรวมหันหน้าเลงฮัลอันสวยเตเรียงค่าอันนี้อาจาทลากะอารุณทลากินราบทลากันนี่การCMผู้จรำทั้งเฮียนเลบาจิงเตนีพงดิกตะกับปัวชวนลำอัดับกวลนัสเตเลอาดานปังอินซุมฮาร์สัชนาโควิด-19 เตสอยกายเลียเลบัดชันฮีโควิดวางอันนี้เราการซุมลากลูเลมันชัวไอน์มิลโลวางโซกันนี่โทษชัวในสีลวินาเซเว่นเปย์เปกเวเจ้าวางอันนี้บกะทัดที่นินสุรการนัทเลเป็นส่วนลัวตานเจียงไวเบลเชจะทุ่มสมงาจังอาจะทุ่มสมเรียดเปกง่ายกันในได้งังโลอันนี้เบเรการซุมผูกตะหิมฮัสโซนนะได้เรจีเสียมนานนัทกตูร์เสียมนานกันมาโมตักกงชากอลเปธาริเซลนะซิรนาตานามันจุดีเซอารุลเลนะตูร์โปโตชัวเทดานกงโปเอามังะตูน่ากันซุมปูกันมันจูทกตูหลอตานเตเฮลแคร์บิลบาตานเตเอ็งมาโลเลตตูร์อมโตโลวากันเททั้งกัวละคุยจังอินเงกันรุลโดนชุงกป้าเบรินเอ็งตัวเมียวโลจวนฟาเตกันมังงันนี่เอ็งสเตตมาฮิเลบาในโลตบจวนอันกัลเทบิกโลตีอลังเรงะมาเซมีจวนเสนอินปุยสานปูกะอันปุยสปูกจูเสนอินันมังะอันเลบาเตจูพูริตนิลวินโลกปุยนานันมังโซกันนี่กันเลบัดตั้มตักโปฮีจุดเตียงโลกปุยตุรังมินบัดตีร์นี่นั่งมาเซเกนี่จูมันดานกันฟิล์มขลโลวางินพูริตาจังตานี่มาเทียวเลรวมมันมุมัลนิลวาอัฐิตียวางปูกวักเรงอัตโตปาตัลบวยโลอันมไงโลไม่เช่นขัดปูควยเดียวอันหัวตัลบัวยาพุลิสินอันมันตากเลอันช่วงกว่าเลนุนนะเฮียลินอัตัวตากกันหูเฝ้าฮีเลยบันนะถังรำขัดช่วยตัวไม่วินมินตานกลกตีรันิจวนช่างทาร์โลลอมตัวเทียนอันเน้นเลี้ยมไม่โลหุ่นอะไรทั้งเงียงแห่งซุมอันทุนเองนั่นหัวยาอมเมฆฮีอันมานีตาบิกนลวินมีปุยซุมมีปุยตาอันนี้มีปุยตานามันตัวนี่มีปุยตานาจังกายตูร์มีปุยนันมันเวทีทิลตั้มตักอันตลักชำลายทุนไอตูเต็นมานีนไฮฟูราอันดูอันโลเททังอันเซมรัลเวลไม่นิจวนเอ็นเลียมเวไม่โลตูร์ช่างทาร์อันโลชวกเมกเซล่าอันงอยรัลไม่โลวังอิรัมเลนนำอโบรัลชวนนังเลยชุงเตอินหิมบีกโลวังอิรามินาโกเจเขาเวลามิชิงตุงโชว์ตัวพดชวนมิงอินโกนัตูร์กันในเชวานีกันเจนปุยนุงจ้าเลรันเชนขัดเตโปฮีมิงกันผัวสักบกชีนั่นนี่
pathian in eden huana mi te ron tlo po khan an hming na ron ko ani min ko to chuan engemaw tul tak om du khop mai ani lo chuan kanin ko mai lo khop mai voina kan tupuya po kanin ko thu kan hmuwa chu wang chuan ti tur engemaw tul tak a om ani phot mai in thlang ram kan nia kanayo rorel tu tur kan thlang don ani hei mai ba ka hian democracy rama chuan mi puiten ti thei kan nga hle khowela chuan mi puite zalen na ram ho chu an lian tual tuala achang kang tual bok heng zinga hian mizoram mizo te po kan tel ve ani alomom hle mai ma se thil hi amhang tuin azir lo chuan thil thatak po hi thil chemai maya achuak thei thawani ole kan hriat thewangin kan in thlang don hnai chutatan chun nge kan ti ve thei enge kan ti lo tur ti lam hoi zongin kan ngai tuana te in lo seng tlang don teang ram riang te mizoram chu tlang ram cheng chetak ma se englai po mai deuh thowai hring dubreng mai ani khopuya po boruak ala thiang hlim hle ma se heti lai hian nam se sel vak kan ni lo kan dam rei zong chorwal hi asang lo tat mai kan thalai te zinga rui hlo ngai zu wanga naw pangte te a thian tam hle h te po hi a luar hle a atam zok chu 6 months sual wanga ka yan ti tin cancer te po kan nga cher hle thiang hlim na le hrisel na lam konga zirtir na te kan hrel hle a ma se a zom lam hi kan war vak lo hle Christian lam konga po hian kan sang viau ni in a hriat theya ma se ruk na tham na dot soi poi ti lo na atamin kan ti reng tho midik chu a hausak vak lo chuan eng he huwa kan ngai lo heti lai hian sum nga takte ro kan pathian hmu thuak mai thin kan hrathawin karing mizo te kan thlir dan mizo te kan thil thlir dan ti dan te kan siam that ngai lai atam ma se kan than nan to si hetiang kan ni reng chuan chimral kanol hetiang kan ni reng chuan chimral ol kananga kan biak pathian po hian min la sem nge yang party te fim khurangu BJP kan niemo PC party kan niemo pathian thu ani chuan kan sarkar thut the ani chuwang chuan political party te kan va poimo em mi puite kongdika kan hruai theya kongdik lowa kan hruai thei bokani ram hruai tu turte in nia in tling tok turani tling tok turin in buat sai po tul hle mai lali suan in felna in farisai te felna akhum turani atiang deu khan party mi le sa te a chebera koshan pulpit rongbol tu hental in ni awanga yem ram hruai tu turatana mi belchian dol manglo chawm taka lang ve si te kan chop chua mai zongin apoi done mai tin kan party policy manifesto te po kan duan phim khur awanga yem chutiani lo chuan mi puite min tipiang sual zual tu mai ani theiani kan campaign na te po thei to pin kan tangang ma se ti chin pel lo tur te nei vila awa chadone thudik manglo manga in soi chiat na te tlin lo tur tiam te ti lo thei se heng te hian ril ruwa hruai sual theiani eng party tan po tun hi phim khur atu lai takani e kan ram din munisia iram din munisia voinai ram tan lo pen chuak ro alat lai lo ve ilo ve em thin mizoram chu asiam thaturin lo pen chuak ro le in candidate duani chuan kongin hon lai ani e ram tana rinom tur angai na sia taima ini phot chuan campaign tur pon ahun lai ani e michale dik chu tlinpui ngei turin party tin te dik tak le fel taka ti turin ram tan i thok chuwa kangu mi puite po kan chan vo vote thlak te ti turin in buat sayang sum le engengemo ther hlo hoi san ngam turin ram tan i pen chuak veang tong trai mi te po kan poimo hle mai mi tha dik huai sen kan thlan chua theina ni pen chua kang i tong trai angu ko san mi le sa te po kan poimo hle mai biakina hitilam hoi kan soitam tul hun lai takani khoi huna po ram mangai tu tak tak te kan che ta hun nakum lama chuan ahun to mang lo do nani chuwang chuan hoi sen takin taima takin lo pen chuak ro kan hriat thewangin kan ram mai ba ka mi puite po hi siam that kan ngai ani mirinom dikni turin chumi ti thei tur chuan ram hruai tu te an poimo bero me enga tinge mi zo te kan ho em dik manglawa thil ti te kan ngam em tu min zirtir nge ni le achana chuan tu dang an ni lo kan ram ro real tu te mole vote an zon lai atangin an ti dik lova mi puite min ti vir kholo zota ani ber mai
nia hanin dem thei vak chu kanom chuang lova mi pui te po kan dik bik lo alo ni ve reng tho ole voina chung zong zong siam thana hun chu a in hong mek kan in thlang don kan campaign mek mi pui te po vote thlak turin kan in puwa cha mek tuna hian Mizoram siam tha turin mi pui te ru su khlek siam tha turin kanom na hun thewa ngen ngol takin ramin min ko thewani